Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanande Namaste Saraswati Devi Gani Pracharine Nirvisesha Samyavari Rajasatarine. So this is Prabhupada had, I'm reading from a book called Transcendental Adventure. Tai dabar turim Prabhupados ištrauką iš knygos Transcendentiniai nuotykiai. Prabhupada in Australia. Prabhupada Australijai. Prabhupada had decided to give an initiation lecture based on chapter 7 of Bhagavad Gita, verse 1. Prabhupada nusprendė iniciacijos paskaitais paskaityti iš Bhagavad Gita 7 skyriaus 1 posmą. Prabhupada explained that when Krishna says, Prabhupada paaiškino, kad kai Krishna sako, Mad Ashraya, take shelter of me, Madašrė priimk mano prieglobstį, he means take shelter of my representative guru. Jis turi menyje, kad priimk mano atstovą, tai yra guru prieglobstį. Not that now I am very much advanced. Ne tai, kad dabar aš jau labai pažengęs I don't require any help from my guru, ir man nebereikia jokios pagalbos iš mano guru, as some are doing. kaip kai kurie daro. This is rascaldom. Tai yra niekšiškumas. You cannot get Krishna by overcoming guru. Negali gauti Krišnos peržengęs guru. That is not possible. Tai neįmanoma. Therefore, Chaitanya Charitamrita says, Dėl to Chaitanya Charitamrita pasakyta, Guru Krishna Kripaya Pai. We should always remember that by the mercy of Krishna we get guru. visuomet turėtume atsiminti, kad tik tai Krišnos malonę gauname guru. And by the mercy of guru we get Krishna. O guru malonę gauname Krišną. So we have to seek mercies of both of them. Dėl to turime siekti abiejų jų malonės. The business of the disciple Ir mokinio tikslas was to please the guru. patenkinti guru. Quote, Citata. if he is satisfied, then Krishna becomes immediately satisfied. Jeigu jis patenkintas, Krišna kaip mat tampa patenkintas, Because he is the agent. nes jis yra atstovas. That is very easy to understand. Tai labai nesunku suvokti. Suppose you are working in the office. Įsivaizduokit, dirbat biure Your immediate boss, ir savo tiesioginiam vadovui. the superintendent, Jūs esate prižiūrėtojas. if he is pleased, that means the managing director is also pleased. Tai jeigu jūsų prižiūrėtojas patenkintas, reiškia ir vadovaujantis direktorius patenkintas. You haven't got to please the managing director separately. Jums nereikia atskirai patenkinti vadovaujančio direktoriaus. If you please his representative, Jeigu patenkini jo atstovą and the managing director sees the report, ir vadovaujantis direktorius pamato ataskaitą, yes, this man is working nicely, taip, šis žmogus labai nuostabiai dirba. then he accepts. Tuomet jis priima tai. Pleasing the guru Patenkinti guru means strictly following his orders, reiškia griežtai sekti jo nurodymais. especially those given at initiation. Ypatingai tais, kuriuos jis suteikia per iniciaciją. Whatever sinful activities you have done, that is squared up. Kokias tik nuodėmes bebūtumėt padarę, viskas išnyksta. Now the account is closed. Dabar sąskaita uždaroma. Now you begin a new life, devotional life. Dabar pradedi naują gyvenimą, tai yra atsidavusiojo gyvenimą. And if you stick to the principle as it is instructed, Ir jeigu laikaisi principų taip, kaip nurodyta, do not have illicit sex, neužsiemi neleistinais lytiniais do santykiais, not have intoxicants, nesisvaigini, do not eat meat, nevalgai mėsos do not play gambling, ir neloši azartinio žaidimo speculate, ir nesamprotauji spekuliatyviai you promise before Krishna ir prasižadi prieš Krišną, and before the spiritual tai master, prieš dvasinį mokytoją, before the Vaishnavas, prieš vaišnavus. so many witnesses. Tiek daug liudininkų. And if you violate, Ir jeigu pažeisi, then you can understand what you are doing. tuomet gali suprasti, ką tu darai. You promise before the deity. Tu prisieki prieš dievybės. Krishna is not different. Krišna nesiskiria. So, when initiation takes place, Tai kai vyksta išventinimas, we promise so many things. mes pažadame tiek daug dalykų. But if we do not follow, Tačiau jei nesekame, if we do not keep our promise, jeigu nesilaikom pažado, that is a great fault. tai yra didžiulis trūkumas.
Accidental fall downs are excused. Net neplanuoti nupolimai yra atleidžiami. Suppose a smoker has taken to Krishna consciousness. Pavyzdžiui, rūkantysis priima He Krišnos has, sąmonę. he has promised, I shall not smoke. Jis pažada, kad aš nerūkysiu. But all of a sudden, Tačiau staiga, suppose his friends induce him. pavyzdžiui, kokie draugai jį paragina. What is that? Smoke today. Kas šitokio, parūkyk šiandien. So sometimes you become induced. Kartais tave kažkas pažadina taip. But we should always remember Bet visuomet turėtume atsiminti, that I have taken this vow. kad aš priėmiau šį įžadą. Why should I be induced by my friends to smoke? Kodėl turėčiau pasiduoti savo draugų skatinimui parūkyti? That is very nice. Tai yra labai nuostabu. But even if by mistake Bet jei suklydote, you do that, per klaidą tai padarot, that can be excused, tai gali būti atleista. but not willfully. Tačiau nesąmoningai. Now nobody is seeing. Dabar niekas nematė. Krishna is not here. Krišna nėra čia. Let me smoke. Tai parūkysiu. Not that. Ne taip. Krishna's eyes are everywhere. Krišnos akis visur. You cannot escape Krishna's eyes. Negali pabėgti nuo Krišnos akių. Srila Prabhupada ki jai. So, when I took initiation, basically I had no idea what I was doing. Kai pats gavau išventinimą, neįsivaizdavau, ką darás iš vis. One day they called me into the office Kartą jie pasikvietė mane į biurą and they said, next week you're going to Los Angeles, Prabhupada is there and he'll give you initiation. Sako, kitą savaitę skrendi į Los Andželą, ten bus Šrila Prabhupada ir gausi išventinimą. So I just thought it was like everything else they asked me to do. Today you clean the bathroom. Tik, pavyzdžiui, jeigu manęs paprašydavo šiandien išvalyti vonios kambarį, Tomorrow you go on Sankirtan. rytoj eiti Sankirtaną, The next day we have a festival. kitą dieną šventę, And now you go down and get initiation. o dabar gausi išventinimą. So I made vows. Tad aš prisiekiau įžadus. I think those were the first vows I ever made in my life. Manau, kad tai buvo pirmieji įžadai mano gyvenime. I didn't know anything about vows. Nežinau nieko apie įžadus. But Prabhupada thought Tačiau Prabhupada mąstė, that if one is actually a human being kad jeigu jau iš tiesų esi žmogus and he makes a vow, ir jis padaro įžadą, he will keep the vow. jis laikysis jo, Even if it's difficult, net jeigu sunku, even if he doesn't want to do it. net jeigu jis nenori to padaryti. But because he's given his word, Bet kadangi jis davė savo žodą, then he will do it. jis tai padarys. And I have a story. Ir turiu pasakojimą. And Maharaj, you'll like this story because it's about Mauritius. Ir Maharadžai tai tikrai patiks. About what, sorry? Mauritius. Apie Mauricijų. Okay, ačiū. So there's one man in Mauritius that had helped us tremendously. Tai buvo vienas žmogus Mauricijų, kuris mums labai padėjo. And he was with Srila Prabhupada practically the whole time Prabhupada visited Mauritius. Ir kol Šrila Prabhupada viešė Mauricijų, jis praktiškai visą laiką su juo praleido tas žmogus. His name was Mr. Tilak. Ir jo vardas buvo ponas Tilaka. And he was asked by Srila Prabhupada to help. Ir šitą Prabhupada paprašė jo padėti. And sometimes we would make mistakes. Kartais mes darydom klaidų. And Mr. Tilak would have to help us correct those mistakes because he had connections with the government. Ir ponui Tilakai teko padėti mums išspręsti tas problemas, nes jis turėjo ryšį su valdžia. Can we turn the mic down so it's not... Oh, okay. So, one time he was talking to me and he said, Kartais su manim kalbėjo ir pasakė, these are his exact words. čia tikslų žodžiai. You people have made so many mistakes. Jūs žmonės tiek daug klaidų And he prisidarė. just went down the list of all the immature things we did. Jis išvardė ištisą sąrašą nebrandžių dalykų, kuriuos mes padarėme. I've had to bail you out, so to speak. Ir man reikėjo, taip sakant, išpirkti visas tas And then kaltes. he started reflecting. Jis pradėjo dalintis savo He pamastymais. said, I don't even know why I keep helping you. It's like it doesn't make sense to me. Aš net nežinau, kodėl jums padedu, nes tarsi tai kažkokia nesąmonė. And then he stopped for a minute. Tuomet sustojo minutį And then he realized why he was helping us. ir tuomet jis suprato, kodėl mums padeda. He said, I promised your Prabhupada Jis sakė, that I would help. Aš prižadėjau jūsų Prabhupadai, kad padėsiu. I thought,
I thought, this is what it means to take a vow. Ir aš pagalvojau, štai ką reiškia priimti įžadą. It was like going against his common sense to keep helping us because we kept making mistakes. Jis tarsi prieštaravo savo paties veikam protui tam, kad padėtų mums ištaisyti klaidas. But because he gave his word to Prabhupada, even he didn't feel like helping us anymore, he would help us. Bet kadangi jis davė Prabhupadai įžadą padėti jam, tai jis padėjo ir mums išspręsti mūsų klaidas. Isn't that nice? Ar tai nenuostabu? Yes? Taip? Tape? That's what it means to take a vow. Štai ką reiškia duoti įžadą. And the reason we take vows, Ir priežastis, kodėl mes duodame įžadus, because we know that maybe in the future we will not feel like always following the four principles or chanting 16 rounds. nes žinome, kad ateityje gali būti taip, kad mums norėsis suklupti ir nesilaikyti principą ir sukartoti savo 16 ratų. If you're initiated, raise your hand if you've ever felt like either not finishing your rounds or not following all the principles. Tie, kurie turite šventinimą, ar buvo taip, kad norėtumėt kažkada nesilaikyti kokio principo ar nesukartoti savo ratų, But you did it because you made a vow. bet jūs padarėte tai dėl to, kad davėte įžadą. Yeah. So you take the vow Tai duodi įžadą, because you want to do something kadangi nori kažką padaryti. and you're not sure you're going to always do it. And so you want to always do it, so you take a vow. Ir nesisitikinęs, kad tai padarysi, bet nori tai padaryti, dėl to duodi įžadą. That's the point of taking the vow. Ir tame viso So, įžado davimo prasme. It doesn't make sense to take a vow and then not follow it, because the point of taking the vow is that you will follow it, Bet right? nėra prasmės duoti įžadą ir jo netesėti, nes visa prasmė įžado davimo, kad tu jį So jo this laikysi. is your last chance. Čia jūsų paskutinė proga. If you don't want to get initiated, Jeigu nenorit gauti šventinimą, you can get up now. galite atsistoti If you're dabar. not sure you want to follow these vows. Jeigu nesate įsitikinę, kad nori šitais įžadais sekti. There's another interesting thing about vows Dar vienas įdomus dalykas dėl įžadų. that I learned from alcoholics. Tai išmokau iš alkoholikų. There's one alcoholic who was a former alcoholic. Buvo vienas toks buvęs He was alkoholikas. he was actually quite a famous and well-known author and speaker in America, but he was alcoholic when he was younger. Iš tiesų gan garsus autorius ir kalbėtojas Amerikoje, bet jis anksčiau buvo alkoholikas jaunystėje. And the alcoholics say, I wake up on my knees and I go to bed on my knees. Jis sako, aš atsikeldavau ant kelių ir eidavau į lovą kelią išliauždamas. I wake up on my knees and pray to God, today I will not take one drop of alcohol. Atsibūdęs ryte ant kelių, atsiklaupęs, aš sakydavau, Dievas, šiandien nelašo neišgersiu. And they go to bed on their knees and say, thank you, God, Ir for tuomet, protecting me. ir tuomet jau atsiklaupęs vakare prieš miegą, sakydavau, ačiū tau, Dieve, kad mane So- apsaugai. So when you take a vow, it's wrong to think, today I'm taking a vow and it's finished. I've taken the vow. Ir kai jūs priimat, kai duodat tos įžadus, neužtenka negerai galvoti, kad aš duodu tą įžadą ir viskas, to ir baigęs šiandien. But when you take a vow, you're actually taking a vow. You actually, how do I say? You're meant to take this vow every day for the rest of your life. Bet kai duodi įžadą šiandien, tai reiškia, kad turi jo laikytis kiekvieną dieną iki gyvenimo galo. Not just today. Ne tik šiandien. And that way you wake up every morning on your knees and say, Krishna, please help me follow my vows today. Tokiu būdu ryte atsibūdęs, atsiklaupęs ant kelių melgiesi, Krišnai, I prašau, make- Krišna, leisk man laikytis šiandien tų Today I įžadų. make my vows, Šiandien aš duodu įžadus, the ones I made years ago. tuos, kuriuos daviau prieš daugybę metų. That's what it means to take a vow. Ir tai reiškia duoti įžadus. So if you don't want to do that, Nenori to daryti, you can leave now. galit keliauti lauk. So we have two things here. Tai turim du dalykus. Making a vow, Duoti and įžadą. as Prabhupada said, you're making it to the deities, you're making it to the Guru, Jūs duodat įžadą, kaip Prabhupadas sakė, dievybėms ir savo. and you're making it to all these devotees. Ir visiems šiems atsidavusiems. So I would request all the devotees here, Prašau dabar čia esančių visų if you atsidavusių. ever learn that any one of these devotees is not keeping their vows, Jeigu kažkada sužinosit, kad nors vienas iš šių bakų šiandien duodančių įžadus nesilaiko savo įžadų, you talk to them pasikalbėkit su and jais. say, you made a vow to me, Ir sakykit, tu man and you're pasižadėjai, breaking that vow. o dabar laužai tą įžadą. So you're all responsible. Tai jūs visi atsakingi. And if you were men, I would give another instruction. Ir jeigu jūs esat vyrai, duosiu dar vieną nurodymą. If it's kind of a funny, but maybe true. Nu, If gal you juok- find a man not following, beat him up. Tai jeigu jūs, gal juokinga, bet tiesa, jeigu pamatysit vyrą nesilaikantį, sumuškit jį. Because sometimes that's the only thing that would work.
Kartais we have a vienintelis man. būdas, kad tai Okay. veiktų, yra So taip. they're going to beat you up if you don't follow. Tave primuš, jeigu nesilaikysi. Yes. Iš arčiau? Okay, sorry. And one time Srila Prabhupada said Tai kartą šitą Prabhupada pasakė, that the reason a disciple, or the way, the impetus for the disciple to follow the vows ir dabar koks yra akstinas sekti mokiniams tais įžadais, is out of love for his guru or her guru. tai iš meilės savo guru arba jo guru. Because one time a devotee asked Prabhupada, like, what does it mean to love the guru? Kartą atsidavęs paklausė Prabhupados, o ką reiškia mylėti guru? And Prabhupada said, it means to follow your vows. Prabhupadas sako sekti savo įžadais. So, because we love our spiritual master, we want to follow the vows we made to him. Kadangi mes mylime savo dvasinį mokytoją, norime sekti tais įžadais, kuriuos darom. I have some bad news for you. Ir dabar blogos naujienos. Are you ready? Ar pasiruošę? It's not easy. Tai nelengva. And so, Maya is going to come to you Maja ateis pas jūs. one day and say, you know, you didn't know what you were doing when you got initiated. You were young. Ateis vieną dieną ir sakys, nu žinai, tu nesupratai, ką veikiai, kai davai tos įžadus per iniciaciją. Or younger than you are now. Buvai jaunesnis negu dabar esi. And, you know, you have to be real. O dabar būk realistiškas. Can't be artificial. Tai dirbtina. Yeah, that's what she's going to say. Va taip ir sakys. Or she's going to say, Arba well, sakys, you know, do your rounds tomorrow. nu žinai, rytoj ratus sukartosiu. Tomorrow comes, she'll say, well, you know, there's always tomorrow. Na, ateis rytojus, galvosit, o, tai dar kitas And rytojus išauš visada. she will say so many things. Ir tiek daug dalykų sakysim. But you're going to say, Bet tu sakysi, excuse me, Maya, atsiprašau, Maja, I've taken a vow aš daviau įžadą. and you're wasting your time with me. Go find some other devotee who's not so serious. Švaistai savo laiką su manimi, susiras kitą, netokį rimtą It'll atsidausi. be easier Tai bus lengviau to convince them. įtikinti juos. But for me, no. Tačiau man ne. So, I wish you well. Tai aš linkiu jums gerovės. What you're actually doing here, Ką jūs iš tiesų šiandien darot? Prabhupada said, Prabhupadas sako. you're not actually taking initiation, you already are initiated. Iš tiesų jūs negaunate iniciacijos, jos šiandien jūs jau esate In inicijuoti. in the sense, Prabhupada said, Šia prasme Prabhupadas sako, that the real initiation is one when you accept to follow these principles and you accept your guru in your heart, that's the real initiation. tikras išventinimas vyksta tada, kai tu priimi, pasižadi tais principais sekti ir priimi guru į savo širdį. And this ceremony O is just to formalize the commitment you already made. ši ceremonija tiesiog skirta formalizuoti tą pasiryžimą, kurį jūs padarėt. So once you accept to follow these principles, you're initiated. Ir kai tik priimat šios principus, pasižadat jais sekti, And viskas now jūs we inicijuoti. formalize it. Dabar formalizuojam And in the procesą. formalization, you will get a new name. O formalizuodami procesą jūs gausit naują vardą And you will get to publicly make your vows. ir turėsit viešai pasakyti savo įžadus. Okay? Gerai? Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Okay. Okay. Nama Om Vishnuvade Krishna Prestha Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarane Vanchakalpatrubhyas Chakripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare.
Thank you very much, Mahatma Prabhu. Labai dėkoju Mahatmai Prabhu. Very nice. Labai nuostabu. And I like the story from Mauritius. Ir aišku, kad man patiko istorija iš Mauricijos. Okay, anyway, that was a really good one. And it made the point very nicely indeed. Ir tai buvo labai aiški mintis iš to pasakojimo. So anyway, I'll just say a few words. Aš pasakysiu vos keli žodžius. Let me just ask this one devotee online if he can hear me. Yeah. Alexander, слышите меня? Слышите меня? Да или... Okay. We can hardly hear, but anyway. All right, so yes. Srila Prabhupada, when he gave first initiation, he would always or generally discuss about the 10 offenses. Šila Prabhupada suteikdamas pirmą išventinimą paprastai arba visada aptardavo 10 švento vardo įžeidimų. And emphasize how advancement in chanting, in one sense, means the degree to which you avoid the 10 offenses. Ir jis pabrėždavo, kad pažanga šventų vardų kartojime pasireiškia tuo, kaip jums sekasi išvengti 10 šventų vardo įžeidimų. Because, we have the chanting of the holy names. Nes mes turim šventų vardų kartojimą. And of course we know what Shastra says. Ir žinome, aišku, ką Šastra apie tai sako. Harir Nam, Harir Nam, Harir Nam, Eva Kevalam, Kalo Nasjeva, 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 Gatir Anyata. Basically, that we should just chant the names of Krishna. Iš esmės, kad tik tiek, kad turime kartoti visuomet Hare Krishna. And it's the only way to achieve the gati, means the goal. Ir tai yra vienintelis būdas pasiekti gati, kas reiškia tikslą. Yes, and we go to Vrindavan from time to time. Ir žinot, karts nuo karto keliaujame Vrindavaną. And there are the people who run the temples, like some of the main temples there. Ir ten yra žmonės, kurie vadovauja pagrindiniams, tarkim, šventykloms. And you notice they're into deity worship, and that's nice. Ir mes matom, kaip jie panėrė į dievybių garbinimą, ir tai nuostabu. But they're not really into chanting the holy names, not that much. Tačiau jie netai pasinėrė į šventų vardų kartojimą. And this is the cause of the deteriorations there amongst the different temples in Vrindavan. Ir tai yra daugumos šventyklų Vrindavane nykimo priežastis. So in one sense, and maybe not just one sense, but it's a fact that the thing between us and Krishna, in the way between us and Krishna, is just our offenses. Ir faktas tas, net ne viena prasme, kad tarp mūsų ir Krišnos tai yra nieko daugiau, tik tai žaidimai. And if we really chant nicely and if we do our best to avoid the offenses, then to that degree we'll make progress. Ir jeigu tikrai gerai kartosim, vengdami žaidimo, tuomet mes padarysime pažangą. Just like Lord Chaitanya, when he received initiation in Gaya, Kaip viešpats Čaitanija, kuris gavo šventinimą Gajai, then he asked Ishvarapuri, his spiritual master, now I'm initiated, what should I do? Jis paklausė savo dvasinę mokytoją Išvarapurę, tai dabar gavau šventinimą ir ką man daryti? And he suggested to Ishvarapuri that maybe I should get into philosophical discussions with people. Ir jis pasiūlė savo mokytoją Išvarapurį, gal, sako, man reiktų panirti filosofinės diskusijas su žmonėmis. Like have debates with opposing parties. Galbūt debatuoti su priešininkais. But Ishvarapuri said, no, don't do that. Išvarapurė sakė, ne, nedaryk to. And he said, what you must do is Harir Nam. He spoke this verse. Jis sakė, kad tu privalai daryti, tai pacitavo tą posmą, Harir Namą. So Lord Chaitanya really accepted that instruction. Ir viešpats Čaitanija tikrai priėmė šį nurodymą. And off he went after the ceremony, off he went to where he was staying there in Gaya.
Po ceremonijos jis grįžo į vietą, kur buvo apsistojęs Gajai And he was chanting the whole way. ir ištisai kartojo. And he got back to where he was staying and he just chanted and chanted. Jis kartojo visą kelią ir kai grįžo į namus, vėl kartojo ir kartojo ir kartojo. And he, like immediately, basically, he manifested symptoms of ecstasy. Ir kaip mat, jam apsireiškia ekstazės požymiai. Even sometimes he was so overwhelmed by ecstasy, he couldn't even pronounce the Hare Krishna mantra. Kartais jie apimdavo tokia stipri ekstazė, kad jis net nesugebėdavo tinkamai ištarti Hare Krishna Mahamantros. So, of course we can say, well, Lord Chaitanya, he's the Supreme Lord. Na, aišku, mes galim sakyti, viešpats Čaitanija, taigi jis aukščiausias Dievo asmuo. And who are we? O kas mes tokie? We're just little people struggling along in this material world. Mes maži žmogeliai, besikapanojantis šitą materialiam pasaulyje. So we can't expect to have such a dramatic transformation as happened with Lord Chaitanya. Tad negalime tikėtis, kad mumise įvyks tokie dramatiški pokyčiai, kaip nutiko viešpačiui Čaitanijai. But in one sense, the dramatic transformation that Lord Chaitanya underwent Bet tam tikra prasme tas dramatiškas pasikeitimas, kuris įvyko viešpačiui Čaitanijai, kuris patyrė, was because he chanted perfectly. tas, kad jis kartojo tobulai. Means he chanted without offensive. Tai reiškia, kad jis kartojo be įžeidimų. And therefore the whole experience was very dramatic, actually. Dėl to visa patirtis buvo labai dramatiška. Yes, so the next day he went back to Ishvarapuri. Kitą dieną jis grįžo pas Išvarapurį And he asked him, what sort of mantra have you given me? ir paklausė, kas čia per mantrą, kurią tu man suteikai. Whenever I try to chant, I find I can't chant. Kai tik bandau ją kartoti, suprantu, kad negaliu to padaryti. Yeah, it just becomes too much for me. Tiesiog man to jau per daug. And Ishvarapuri didn't bother trying to answer. Išvarapuris net nesivargino atsakyti. He just said, congratulations, my dear child, you have perfected your life. Jis tiesiog pasakė, sveikinu tave mano vaikė, tu ištobulinai savo gyvenimą. So it's one thing to say that Lord Chaitanya could chant in such wonderful ways because he's Lord Chaitanya. Na tai vienas dalykas pasakyti, kad viešpats Čaitanija sugebėjo taip kartoti dėl to, kad jis yra viešpats Čaitanija. But actually another perspective, and it's a very important perspective, is that he chanted without offensive. Tačiau kitas labai svarbus požiūris yra tas, kad jis kartoja be įžeidimų. And if we really work on chanting without offenses, then not like on the level that he experienced, but we will experience great transformation. Ir jei mes iš tiesų dirbsime smarkiai ties tuo, kad kartotume šventus vardus be įžeidimų, tai gal mes ir nepatirsim tokios patirties kaip viešpats Čaitanija, bet tikrai patirsim didžiulį pokytį. And therefore, Prabhupada would emphasize this basically every time he gave first initiation. Dėl to iš esmės Prabhupada pabrėždavo šių įžeidimų vengimo svarbą kiekvieną kartą suteikdamas įšventinimus. Not just, at some initiation ceremonies, but not others. And then later on he talked about it again. Ne tai, kad vienom šventinime, vienoje ceremonijoje jis kalbėdavo apie tai, kitoje ne, po to vėl pakalbėdavo ir vėl ne. But basically it was every single time. Bet iš esmės tai vykdo kiekvieną kartą. So this is extremely important and relevant to all of us. Tad tai labai svarbu ir reikšminga kiekvienam iš mūsų. And particularly the devotees who are sitting here today who are receiving first initiation. Ypatingai tiems atsidavusiems, kurie šiandien čia sėdi ir laukia pirmo įšventinimo. So what we do sometimes just to make sure the initiates they know about the offenses, they know what they're meant to avoid. Tai ką mes paprastai darom tam, kad tie, kurie laukia šventinimo, žinotų apie įžeidimus, kurių reikia vengti. We ask them to recite the 10 offenses. Mes paprašom jų pakartoti tuos įžeidimus. Sometimes they get a little sort of stage shock. Kartais jiems įvyksta tos scenos šokas. But we do that sometimes. Bet kartais mes taip darom. Anyway, first offense
is to blaspheme the devotees who have dedicated their lives to propagating the holy names of the Lord. Pirmas įžeidimas tai yra kritikuoti tą tyrą atsidavusį, kuris paskyrė visą savo gyvenimą švento vardo sklaidai. Second offense is to consider the names of demigods like Lord Shiva and Lord Brahma to be equal to or independent of the names of Lord Krishna. Antras įžeidimas tai laikyti pusdievių, tokių kaip viešpats Šiva ir viešpats Brahma, vardus nepriklausomais ir tolygius viešpatės Krišnos vardai. The third offense is to disobey the orders of the spiritual master. Trečias įžeidimas nesilaikyti dvasinio mokytojo nurodymų. Fourth offense to blaspheme the Vedic literature or literature in pursuance of the Vedic version. Ketvirtas kritikuoti vedų literatūrą sekančią vedų tradiciją. And the fifth offense is initiates. We want a volunteer. What's the fifth offense? Gerai, dabar reikia savanorių inicijuojami bhakti. Koks penktas įžeidimas? Скажите, пожалуйста. Prašom pasakyti. Yeah. If we don't get a volunteer, we may appoint a volunteer. Jeigu jau nesulauksim savanorių, tai mes išrinksim savanorių. Anyway, yeah, it's to consider the glories of chanting Hare Krishna to be imagination. Laikyti Hare Krishna kartojimo šlovę įsivaizduojama. Sixth offense is to give some interpretation or mundane interpretation on the chanting of the holy names. Šeštas įžeidimas tai interpretuoti arba pasaulietiškai interpretuoti švento vardo kartojimo prasmę. Seventh offense is to commit sinful activity on the strength of chanting the holy names. Septintas atlikti nuodėmingą veiklą pasikliaujant švento vardo kartojimu. Yes, and the eighth offense is to consider the chanting of Hare Krishna to actually be a materialistic type of prayer, just like you find in the Karma Kandiya section of the Vedas. Aštuntas įžeidimas laikyti švento vardo Hare Krishna Mahamantros kartojimą kaip rezultatu iš veiklos, kaip tokios iš karma kandos, pavyzdžiui, prilyginti ją veiklai dėl rezultatų. Ninth offense is to preach the glories of the holy names to people who are faithless. Devintas įžeidimas pamokslauti apie šventą vardą bedieviams, netikintams žmonėms. Which, in a sense means people who are sort of opposed to Krishna consciousness. Tai reikštų maždaug žmonėms, kurie priešiški Krišnos sąmonei. Because, most of the ordinary people, they don't have faith in the chanting of the holy names. Nes dauguma įprastų žmonių jie neturi tikėjimo šventų vardų kartojimu. But we preach to them. Bet mes jiems pamokslaujam. And the 10th offense, ir 10 įžeidimas, volunteer, savanoriai. 10th offense, 10 įžeidimas. to not have I think you got it. Do not have faith in holy name. Even after hearing so many instructions on this matter. Neturėti tikėjimo švento vardų kartojimą ar dvasinio mokytojo nurodymais. Okay. Plus it's also an offense to be inattentive while chanting. Ir žinoma, įžeidimas yra būti nedėmesingam kartojant šventus vardus. Yes, and anyone who really chants nicely and avoids these offenses, they'll make progress, and sooner or later they'll perfect their lives. O kas kartoja gerai ir be įžeidimo, galiausiai ištobulina savo gyvenimą. So, you devotees who are getting first initiation, please be mindful of these offenses. Tad atsidavusiai gaunantis pirmą šventinimą, prašau, būkite dėmesingi šiems įžeidimams. Do your best to avoid them. Stenkitės kiek įmanoma jų vengti. Actually, Bhaktivinoda Thakur makes a suggestion. Ir Bhaktivinoda Thakuras siūlo, instead of just thinking, I must not do this offense, I must not do that offense, vietoj to, kad galvotumėt, kaip nepadaryti vieno ar kito įžeidimo, just do the opposite. tiesiog darykite priešingai. We don't want to criticize, blaspheme the devotees. Juk mes nenorim kritikuoti tų, kurie kritikuoja atsidavusius. So let's glorify the devotees. Tai šlovinkime atsidavusius. And, like this, just do the opposite to what the offense is. Darykit priešingai, kas nurodyta įžeidime. And we have at least 2 devotees who are receiving second initiation today. Ir turim bent jau porą atsidavusių, kurie šiandien gauna antrąjį šventinimą. You have any? Second? It's a second, yeah. 1, 2,
one. Oh, we have three, I think. It Tai turim says three. 3. Yes, so it's Brahminical initiation. Tai yra brahmano išventinimas. And in the 18th chapter of Bhagavad Gita, Krishna lists out the qualities of the Brahmins. 18 Bhagavad Gita skyriuje Krišna išdėsto brahmano savybės. Samadamas tavakšočam shantararjam evacha jnanam vijnanam astikyam brahma karma svabhavajam, peacefulness, self-control, austerity. Tai kas skeptiškumas, labdaringumas, Purity, tolerance, honesty, švara, tyrumas ir nuoširdumas, wisdom, knowledge, and religiousness. išmintis, žinojimas ir religingumas. These are the qualities by which the Brahmins work. Tai yra brahmano savybės. So getting second initiation, Brahminical initiation, means that you should be living according to these standards. Tai kai gaunat antrą išventinimą, iš jūsų jau tikimasi, kad jūs gyvenat pagal šios brahmanų standartus. Yeah, then you're a Brahmin. Tuomet esat brahmanas. It's not just automatically, a year or a couple of years after you get first initiation, then you get second. Ne tai, kad automatiškai prabėgus metams ir keliems po pirmą išventinimą jūs gaunat antrą. The authorities, the senior devotees are watching you. Autoritetai, vyresniai atsidavusiai jūs stebi. What is it? Bolshoi brat smatrit. Čia kaip sako, didysis brolis jūs visuomet stebi. Yes, it's a fact. You are being watched. Tai yra faktas, kad jūs esat stebimi. To see how you're really doing. Kad būtų pamatyta, kaip jums sekasi. And if you're actually doing nicely and developing like these qualities that Krishna mentions, Ir jeigu jums tikrai gerai sekasi vystyti savybės, kurias Krišna nurodo, then you may get second initiation. tuomet galit gauti antrą išventinimą. So anyway, those of you who are getting second initiation today, you learn that verse from the 18th chapter of Bhagavad Gita. Kaip bebūtų, tie, kurie šiandien gaunat antrą išventinimą, atsidavusi išmokyti Bhagavad Gitos posmą mintinai, kur išvardytos brahmaniškos savybės. And you work on developing those qualities. Ir dirbkite su tuo, kad išvystytumėt jas. So there you go. Tai štai, Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. So how to do this? Do you want to do first? So Maharaj, we change Kantimala. Oh, and okay. then we can. Yes. Prašau vyresnieji bhaktai, kas galit pakeisti Kantimalą gaunantiems iniciacijos, pirmą iniciaciją. Seną nuimkit, o naują užlikit. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Krishna, Hare Okay, we can start. So,
what I think we should do is when we call your name, you can come up and offer obeisances to Prabhupada. Pirmiausia, pakviesime jūs vardu, tada jūs nusilenksit Šilai Prabhupadai, And then you can come and offer your obeisances to your spiritual master tuomet nusilenksit dvasiniam mokytojui grįžę čia, and also to your spiritual master's god brother, ask their blessings. tuomet dvasinio mokytojo broliui ir taip pat paprašyti jo palaiminimų And turėsit, then we'll give you your name. o tuomet suteiksime jums vardą. So Tinako, you can go first. Tai gerai, Tineko gali pradėti. Bhakti, kada mergaitės ir berniukai gaus vardą, prašau pašlovinti, palaikyti, Tai dabar, kai duokit savo palaiminimus. visi jauni berniukai ir mergaitės ir visi kiti, žodžiu, tiek, kai gaus Bhakti naują vardą, prašau pašlovinkit juos visi draugiškai. Sakė lietuviškai, na aš tiesiog praklausau. Krishna. Sorry. Krishna. Ką man angliškai pasakė? Hare Man irgi jau žinai. Hare. Yeah, so we ask all young girls and boys to glorify, praise all those who get new names. Yes. Iš lietuvių. Ten buvo skirta pažengusi auditorija. Ramo. Tokiam kaip aš. Hare Aš jaučiau liežuvis. Vienas, žinai. Smegenis. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Pranama mantra garsiai kalbam. Kada lenkimės, mokytojai pranama mantra garsiai kalbam. Krishna, Krishna, Hare Hare. So, this is Tinako. And sometimes when someone gets initiated, we say something about them. Tad kai mes kažkam suteikime šventinimą, kažką apie juos paprastai pasakome. If I say something good about Tinako, it'll make her feel bad. Jeigu aš pasakysiu kažką gero apie Tineką, tai ji blogai jausis dėl to. And I don't want to make her feel bad. Ir aš nenoriu jos versti blogai jaustis. But the Latvian devotees know her. Bet daug kas jau žinot ją, And, pažįstat. she's unique and special Tai ji yra jūsų ypatinga atsidavusi, and humble. labai nuolanki. And so many other good qualities we won't mention. Tiek daug gerų savybių, kurių mes ir neminėsim. And everybody knows that Tinako has descended from Gandharva Loka. Visi žino, kad Tineko nusileido čia iš Gandarvo lokos. She is destined to melt the hearts of everyone that hears her kirtan. Ir jai lemta tiesiog užburti visų, kurie girdėjo skirtumą part of the širdis. initiation is for you to take that instruction, go forward with it, and Tad štai tau ir nurodymas prieš šventinimą, tęsk toliau, continue to melt hearts. tęsk lydyti širdis. So I asked Tinako, what does Tinako mean? She said it means queen. Aš klausiu, ką reiškia Tineko, ir Tineko reiškia And karalienė. I already picked the name, and the name mean queen, so that was good. Tai va ir išrinkau tokį vardą, kuris reiškia karalienę. What are the 4 principles? Kokie 4 principai? Dear devotees, dear Bhakti Chaitanya Swami Maharaj, dear Gurudev, dear Gauranitai, dear Radha Golokananda, I vow not to eat meat, fish and eggs, not to have intoxications, not to gamble, and not to have illicit sex. I always tell devotees that get nervous when they come up here and they can't remember the 4 principles. Just remember the mantra Las Vegas, because they break all 4 in Las Vegas. Tai būdavo, kad klausim, kokius principus mėgsta labiausiai Bhakti laužyti, ir Las Vegas'e sako, visi 4 principai laužomi. And how many rounds? Tai kiek dabar kartosit ratų? I vow
to try my best and chant good rounds. Yes. 16 minimum. Perfect. So your name is Thakurani Devi Dasi. Thakurani is the name of Radharani. Thakurani yra Radharanės vardas. So she's the queen of all queens, the goddesses of all goddesses. Yra visų karalienių karalienė ir visų deivių deivė. Hare Krishna. We wish you well in Linkim your tau journey gero back to Godhead. tavo kelionė atgal pas Dievą. Hare Krishna. Mataji Thakurani Devi Dasi ki. Okay, thank you. It's so nice to have Mahatma Prabhu here Kaip nuostabu, kad su mumis kartu yra Mahatma Prabhu and giving devotees initiation. I think it's fantastic. ir kad jis dar duoda išventinimus baktams, iš vis tobulą. This is your first visit here, I assume. Ar čia jūsų pirmas vizitas? Oh, I see. Okay, right. Anyway, Kaip bebūtų. we not just hope, but we, I shouldn't say insist, but we hope very strongly that he'll keep coming back again and again. Mes ne tik vilėmės, negalim sakyti, kad atkaklaujam, bet labai norėtume, kad jūs vėl ir vėl čia grįžtumėt. Mahatma Prabhu, okay. Yes, okay. Okay. I have to come, O, aš irgi turiu atvykti, ne? whether they like it or not. Ar jiems tai patinka, ar ne, aš turiu čia privalau čia atvykti. So, first of all, here, Lintaurus Prabhu. Tad visų pirma, Liutauras Prabhu. Lintaurus Prabhu Gerai. from Lithuania, Iš but Lietuvos. residing in London. Jis iš Lietuvos, bet gyvena šiuo metu Londone. And let's just sort of, what shall we do? Let me see. Anyway, okay. Galiu bent pavaidinti. Kaip vyresnis baktas gali daryti, ką nori, sakai. Jo, gerai, jūs pasakėte, aš jūsų tarnas. Turiu pakirti, kaip vakar pasakai. The system, we wait. It's good though, it makes us concentrate a little more. Gerai, ir palaukti, susikoncentruojam truputį labiau. Okay. Gromcha. Можно. Garsiau mantra, garsiai. Hare Krishna. Hare Krishna. Please tell us, what are the four regulative principles you're vowing today to follow for the rest of your life? Dear Guru Maharaj, I promise today to follow four regulative principles, which is not to eat meat, fish or eggs, not to have any illicit sex, no gambling, and intentively, with full conscious chant minimum 16 rounds of Maha Mantra. Okay, but you missed out one. No alcohol or intoxication. Thank or you, any other thank you. intoxication. Not even tea or coffee. Net arbatos ir kavos neleidžiam gerti. Okay, that's all right. It happens. Pasitaiko. Okay. All right. Viscous gare. You can put, well, just, yeah, give it to Prabhu. So, right, the beads here, the beads. So we're going to give you a name. It's the name of Lord Krishna. Tai suteiksim jums viešpatės Krišnos vardą. Means that he is the auspiciousness of all the world. Tai reiškia, kad jis yra viso pasaulio palankumas. From today on, your name will be
Susubordinate Tai Dinya. nuo šios dienos jūsų vardas bus Loka Mangala Das. Luka Mangala. Hare Krishna, Loka Mangala Prabhu. Okay. Okay, so now let's go on to. No, not that. Yes, Eula. Eula is actually from Belarus, but living for the last, I forget, 15 years or something, in Poland. Jie iš Baltarusijos, bet jau 15 metų atrodo, ar kiek gyvena Lenkijoje. And look at these beads, aren't they beautiful? They're mridanga-shaped beads. Ar nenuostabus karoliai, kaip merdangos formos? Very nice. Hare Krishna Юле. Харе Кришна. По-английски или по-русски? Можно сказать по-русски? По-русски? Скажите нам, пожалуйста, каким 4 регулирующим принципам вы обещаете следовать? Я обещаю никогда не есть мясо, рыбу и яйца, а также грибы и шоколад. Никогда не употреблять интоксикации, в том числе кофе и чай. Не вступать в азартные игры и денежные махинации. Не вступать в незаконные половые отношения. А также я обещаю никогда не покидать общество Искон и Шрилу Прабхупаду. Хорошо, спасибо. И сколько кругов минимум каждый день? Каждый день обещаю повторять на четках минимум 16 кругов маха-мантры и обещаю стараться делать это внимательно. Очень внимательно. Спасибо. Very good. И сейчас я должен попробовать объяснить ваше имя на русском. Tai dabar pabandysiu rusiškai paaiškinti jūsų vardo reikšmę. Мой русский это на среднем уровне. Mano rusų kalba tokia vidutinė lyga. Но я должен практиковать. Bet aš turiu praktikuotis. Но я хочу дать вам имя. Это имя Шримати Радхарани. И означает... Okay. Tai yra Šrimati Radharanės vardas, kuris reiškia... Well, есть, how to say, есть два слова. Iš 2 žodžių. Один первый, это маду, означает как, what would you say, сладость. Pirmasis žodis madhu reiškia saldumą. Понимаете мой русский? Okay. Suprantat? Да. И второе слово, это слово, well, конечно, мы знаем о према, Кришна према. Но вы знаете, према – это не просто одна вещь. Есть несколько, how to say, уровня према. И один означает, как сказать, how to say, очень мягкий и очень глубокий настроение любви. Tai dabar jūsų vardas reikš labai švelnę tokią minkštą meilę, meilės nuotaiką. Okay, и поэтому свободничная дня ваше имя будет. Nuo šios dienos jūsų vardas bus Вы готовы? pasiruošus. Madhu Sneha Devi Dasi.
Hare Krishna. Madhu Sneha Devi Dasi Ki Jai. Okay, Sledeshi. We panimajče moj ruski ili eto. O, kaip fainai, jūs suprantat mano rusų kalbą, tai galim taip ir tęsti. Слишком необычный русский. Truputį neįprasta, bet... Lilda. Lilda, Anna is Rigi. Iš Rygos matėte. Очень искренняя, преданная. Very sincere. Labai nuoširdį devotee. atsidavusiai. And you know, everyone goes through their challenges, and she's had some challenges. Žinot, visi patiria iššūkių ir jie tikrai turėjo pakankamai. Yeah, and she's come through on the other side of the challenges. Ir jai pavyko įveikti tuos iššūkius. Hare Krishna, Bhaktin Lelda, Hare Krishna. Syaharasha. Pangliski или по-русски? Можно по-английски. Pangliski? Okay. So please tell us, what are the 4 regulative principles you're vowing today to follow? I vow today to avoid eating meat. You want, did you say you want? Vow. Vow, excuse me, carry on. I vow to use no meat, eggs, and fish, to use no alcohol or intoxications, to do no gambling, and no illicit sex. Okay, good. Well done. And how many rounds every day minimum? Minimum 16 rounds. Okay. Больше это возможно, но Возможно. меньше, пожалуйста, нет. Galima ir daugiau nei 16, bet prašom ne mažiau. Okay, you can give him the mic. So yes, I'm going to give you a name of Srimati Radharani. Tai taip pat suteiksiu jums Šrimatį Radharanės vardą. And it's kind of related to the name which Madhu Sneha Devi Dasi received, but it's also a bit different. Jis truputį susijęs su to vardu, kurį suteikė Madhu Snehai Devi Dasi, bet truputį kitoks. It means that Srimati Radharani is a very pious and very gentle and sweet young lady. Tai reiškia, kad Šrimatė Radharanė yra labai dorybinga, miela mergaitė. Yeah, it's really nice. Labai nuostabu. So, okay, from today on, your name will be Nuo šiandien jūsų vardas bus Lajavati Devi Dasi. Haribol, very good. labai gerai. Pozdravляю. Sveikinam. So now, Sledeshi Buddhat Bhaktin Olga is Kharkov. Sekanti Bhaktinolga iš Charkivo. И ее муж, который сейчас в Харькове, но он здесь в Zoom. Вы слышите меня? Vyras yra dabar Charkove ir jisai, kaip sako, per Zoomą. Jos vyras Charkive dabar ir per Zoomą Это prisijungęs возможно klauso. сделать погромче? Okay, that's okay. That's good. Okay, одна минута. So, yeah, you know, Kharkov is one of those places, I think we all know, it's kind of, life is a bit of an adventure there. Tai Charkivas, kaip dabar žinome, yra viena iš tų vietų pasaulyje, kur truputį daug nuotykių vyksta. So, what to do? I think the pair of you очередь, я буду спросить Александра, потому что он ваш муж, если он может принимать. Pirmiausia, paprašysim vyro, Aleksandro, tada jau Но žmona. очень громко, насколько возможно, скажите нам, Александр, каким 4 регулирующим принципам вы обязаете следовать? Громче.
употреблять интоксикации и одурманивающие средства, в том числе чай, кофе, шоколад, чеснок, лук. Третий принцип. Обещаю не участвовать в азартных играх и финансовых махинациях. И обещаю не вступать в незаконные половые связи. Окей, спасибо, хорошо. И сколько кругов каждый день минимум? Гуру Махарадж, обещаю повторять не менее 16 кругов на четках, стараться делать это внимательно. Окей, насколько возможно. Окей, хорошо, спасибо. Окей, я хочу спросить ваша жена. Вот. Скажите, пожалуйста, 4 recursion принципа. Не употреблять в пищу, я обещаю не употреблять в пищу рыба, яйца, мясо. Я обещаю не употреблять одурманивающие средства, алкоголь. Я обещаю не участвовать в азартных играх и денежных махинациях. И также обещаю не вступать в незаконные половые отношения. Хорошо, очень хорошо, спасибо. И сколько кругов Харе Кришна Махамантра? Не менее 16 кругов на четках и стараться повторять это внимательно. Хорошо, спасибо. Окей. И Александр, в первую очередь, я хочу дать вам имя, это имя Кришны. Tai bus Krišnos vardas. Let me check. Yes. Означает, что он, Кришна, первый гуру. Tai reiškia Krišna tas, kuris yra pirmasis guru. Потому что он дал нам Бхагавад-гита и так далее. Nes jis suteikė mums Bhagavad Gita ir taip toliau. И поэтому он самый важный гуру. Dėl to jis yra pats svarbiausias guru. И со сегодняшнего дня ваше имя будет Nuo šios dienos jūsų vardas bus Adi Guru Das. Слышали? Достаточно ясно. Вот ваше имя по-английски. Я буду дать вам ваше жену. Tikiuosi, kad girdėjote aiškiai ir perduosiu karalių žmonai. И Ольга, вы знаете, у нас не очень много имен, где первая буква О. Mes turime nedaug vardų, kurie prasidėtų raidę O. И поэтому я решил дать вам имя. Это, как сказать, it is, how to say, connected. Есть связь имя ваша мужа. Хорошо. Tad aš nusprendžiu suteikti jums vardą, kuris turėtų sąryšį su jūsų vyro vardu nauju. И ваше имя означает, это имя Шримати Радхарани. Tai Šrimati Radharanės vardas. И она как первая, how to say, первая царица. Tai reiškia kaip pirmoji karalienė. The first queen. Pirmoji karalienė. Yes. Со сегодняшнего дня ваше имя будет Nuo šios dienos jūsų vardas bus Adi Rani Devi Dasi. Adi Guru Das Prabhu Ke. Adi Rani Devi Dasi Ke. Srila Prabhupada Ke. Hare Krishna. Пожалуйста.
Tat Sat Shri Govindo 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 Asyam Shubhatitho Achyuta Gotra Vaikunkhanat Hadasa Shri Krishna Prityarham Upanayanam Samskara Karmaham Karishyami Sanat Kumaravatu Kamadevat Yaya Shirshamat Patki Deva Helanat Devarshi Varyam Purusharchanantarat Urmo Harimam Virayata Shesha Om Prajapati Vishnu Rishihi Brihati Chandanaha Shri Vishnu Devata Agnistapane Viniyogaha Om Samudbhava Namagnaye Ihagacha Agnetvam Samudbhava Namasi Avayahami Stapayami Prabhu Kripaya Swagatam Kuru Deeparchirevahi Dashantaramabhyupetya Deepayate Vivriha Vihenu Samana Dharma Yastadrik Evahi Sacha Vishnu Taya Vibhati Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami Esha Dupa Samadbhavam Namaknaye Namaha Gauravani Pracharine Irvishesha Sunyavani Ashatyane Shana Esha Dipa Samudbhavam Namaknaye Namaha Gandaha Samudbhavana Magnaye Namaha Prabhu Nityananda Shiyam Vedagaraya Pushpam Samudbhavana Magnaye Namaha Gauravata Vrinda Vidam Naividyam Magnaye Namaha Om Tat Vishnu Paramam Padam Sada Pashyanti Suraya Om Tat Vishnu Paramam Padam Sada Pashyanti Suraya Diviva Chakshura Tatam Tat Vipraso Vipanyavo Jagravagam Samsamidhate Vishnu Ryat Paramam Padam Om Krishna Vai Sachitananda Ganaha Krishna Adi Purushaha Krishna Purushotamaha Krishna Hau Karma Dimulam Krishna Saha Sarvai Karyaha Krishna Kasham Krita Visho Mukya Prabhu Pujayaha Krishna Nadistasmina Janantar Bahye Yan Mangalam Kalabhyate Kritim Om Tat Vishnu Paramam Padam Sada Pashyanti Surayaha Diviva Chakshura Tatam Tat Vipraso Vipanyavo Jagrivam Samsam Samidhate Vishnu Ryat Paramam Padam Om Itan Mahaprasadan Naividyaye Om Purvasya Shri Naradaya Svaha Agniyam Shri Kapila Devaya Svaha Yam Ye Shri Yama Bhagavataya Svaha Yam Shri Bhishma Devaya Svaha Shri Shukadevaya Svaha Vayabhyam Shri Janakaya Svaha Nityam Shri Sadashivaya Svaha Aishanyam Shri Prahladaya Svaha Vam Shri Brahmane Svaha Adak Shri Balirajaya Svaha
Om Swasti no Govindaha Swasti no Chiutananto Swasti no Vasudeva Vishnurdadatu Swasti no Narayano Narovai Swasti Nak Padmanabha Purushotama Dadatu Swasti no Vishvaksena Vishveshvaraha Swasti no Hrishikesha Harir Dadatu Swasti no Vaitaniyo Harihi Swasti no Janasuto Hanur Bhagavato Dadatu Swasti Swasti Sumangala Kishomahan Shri Krishna Sachitananda Ganaha Sarveshwareshwari Dadatu. Om Prabhu Aniruddha Prasuvaya Vyapati Bhagaya Pata Sarva Bhutasta Kitapu Kitakna Kunatu Bhakishava Chamnat Svagatu. Dabar mes kartosim mantras ir mesim grūdus į ugnį. Po kiekvieną, kada aš sakau svaha ir pilugi, jūs paskui mane 3 pirštukais metot į ugnį, sakot irgi garsiai svaha. Gerai, pradedam. Om Bhuk Svaha Idam Vishnavedam Namama Om Bhuvak Svaha Idam Achyuta Idam Namama Om Svak Svaha Idam Narayanaya Idam Namama Om Bhurubhuvak Svak Svaha Idam Anantaya Idam Namama. Dabar mes kartuosim žodį su žodį Mangala Čarana, garsiai ant kiek įmanoma. Paskui mane. Om Agyana Timirandasya Yananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Swaha Swaha Swaha. Om Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Swaha Swaha Swaha. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunath Vanditam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Harijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakanditamscha Swaha Swaha Swaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Gurave Chiti Cheshtavyam Mahatma Prabhave Sada Swaha Swaha Swaha. Nama Om Upadaya Krishna Pristhaya Bhutale Shrimati Bhakti Chaitanya Swami
iti namine swaha 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 Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami iti namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Swaha 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 Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktisiddhanta Saraswati iti namine Namaste Shri Varshabhanavi Devi Daitaya Kripabdaye Krishna Sambandha Vigyana Daine Prabhave Namaha Madhuryo Jvala Premadya Shri Rupanuga Bhaktida Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Gauravani Shrimurtaye Virnatarine Rupanuga Virudhapasiddhanta Dvantaharine Swaha 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 Namo Urakishoraya Sakshat Vairagya Taye Vipralampa Rasambode Padambujaya Te Namaha Swaha 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 Nama Bhaktivinodaya Sachitananda Namine Gaura Shakti Rupanuga Varayate Swaha 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 Gaura Virbhava Bhumestvam Nirdeshta Sajjana Priyaha Vaishnava Sarvabhauma Shri Jaganathaya Te Namaha Swaha 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 Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Swaha 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 Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Radayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Se Namaha Swaha 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 Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa
Svarupakam Bhaktavatara Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam Swaha 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 He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Swaha 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 Jayatam Surato Pangor Vamamanda Matergati Matsarvasva Padambujo Radhamadana Mokhano Swaha 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 Divyatrindaranya Kalpadrumadaha Shrimad Ratnagara Simhasanasto Shrimad Radha Шрила Говинда Дево предстали би Севьямано Смарами Сваха 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 Шриман Раса Расарамди Вамшивата Татаститаха Харшанвену Сванер, Гопи, Гопинатха, Шриестунаха, Сваха, 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 Тапта Канчана, Гауранге, Радхе, Вриндаванешваре, Ришабану, Суте Деве, Pranamami Haripriye Swaha 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 Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Swaha, Swaha, Swaha. Om Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Swaha. Swaha, Swaha, Om Bhog Swaha, Idam Vishnavedam Namama Om Bhog Swaha, Idam Achyutayam Namama Om Swaha, Idam Narayam Namama Om Bhog Swaha, Idam Anantayam Namama Пурнахути, хорошо, на частоте. На частоте тербанану стоим геранкос.
Adat Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Angakinam Kriyakinam Vidhikinam Cheyat Bhavet Astu Tat Sarvama Chidra Krishna Karshna Prasadata Yat Kinchim Vaigunyam Jata Tadosha Prasamanaya Shri Krishna Smaranam Karome Om Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Sukirtanu aplink Yagya Kunda. Rama
Ram.